Ребята, а вы хотите в школу идти или нет? Замечательно. А как вы будете учиться? На 4 и 5? Уку бары күңеле хатирәләр генә калдырсын өчен Питрәш 1нче сыйныф укучыларының яңа рюкзаклары да бар. Районның 75 1нче сыйныф укучысы бу көннәрдә үзләренең беренче портфельләрен алдылар. Дорогие друзья, конечно же, под ваши бурные аплодисменты мы вручаем школьные портфели нашим будущим первоклассникам. Выражаю огромную благодарность тем, кто не остался равнодушным и внес свою лепту, стал частью этой акции. Это трудовые коллективы, организации и учреждения Пестричинского района, спонсоры. Барлыгы мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе кысаларында Питрәш районының күп балалы һәм аз керемле гаиләләрдән булган 153 бала ярдәм алачак. Демьяненко гаиләсендә 4 бала. Бүләкләрен алыр өчен барысы да бергә килгәннәр иде. Сам я учусь в 7 классе, а младший брат сам переходит в 1. Вот. Нам подарили очень хорошую сумку. Очень качественно. Спасибо большое. Спасибо большое за подарки. Мы очень рады. Ребенок безумно сильно рад. Очень рад. Спасибо скажи. Спасибо. Очень понравился. Он прям смотрел, да, какой рюкзак, здорово. Мне понравилось очень. И мы тоже очень благодарны, конечно. Это большая помощь для детей многодетных и малообеспеченных. Тем более, когда это еще не первый ребенок, это, конечно, большая помощь. Спасибо, да. Традицион булган хәйрия акциясе Татарстанда 1 июньдә старт алган иде. 2019 елда аның кысаларында хәйрия ярдәменә 1 сыйныфка баручы 7500дән артык һәм 2 сыйныфтан 11 сыйныфка кадәр 20 меңгә якын бала мохтаҗ. Ура!